bwanyuma yo kwikaha kitebe kikuru cyo busaba dikono muri cya Bugimbi Bishop Twinomujo nabanze no kwiguraho enju eyabikiriza bombekire saba dikono wabo omuzira ya tateitwe ry'omwana deriyo moyo kwera amen sinje Yesu akamponsiera omunjiriye Bishop ashabira abanyayuganda bono kwimukiramu bakatungura umwana w'umujo hata hingambira tuyina beshiki babuzira ko kubashwera cyaretera beshiki abamo kugira ati hati yo tinkwenda bushwere nyo niyenda ndebo umujo ansare umwana nyine sente zanjye nyine ejo yanjye tinkera byo bushwere akisa kure umujo kuza kumushwera ari umujo nareba hanze ariho umuntu agizire ati nshabire umujo izira agira ati onyebembereze kushwera hati nkwambira ati kare ungambira izuba rero tugende atumushi wamurebereje atwagambire nawe wamugambire otinyenda kusho umujo ati toriya ni muturikira nkahi turayibamba ninye kuza kugenda nawe wereka kushabira n'umushiki rero abantu ushanga bari munju obwishiki n'ubushomuri abojo bari ya TV bari ya za screen bari ya masumu ebintu byona na house girl nyencha kare abo mwisho taha TV otakubasana kwetekera kikopo cya cyayi omugasheshe munura ku muhingiro wanaka achikayo obushwere bwanga Sabadikono wa cya Bugimbi Reverend Canon Yora mu mwesije ayanjurire Bishop bakozire hamwe na nebye biri kuzakorwa umwaka wo kukurwe 2023 November boheruka hanuya okushika hati izobere December kibanza bernena enjire burirwe tukizire biterane byabishemwe makanisa gono musaba dikono kana fellowship meetings zoro akashatu n'urwa gatano zongira umumani umurimo wawe gwanjye n'umuki onka ndakakozere ikibasha umukore Bishop nkirize anyonyongirira karyanjye abantu abakusima abwende icyoresero mu Western Kore akuba tubyo myaka mushanje umunana bamushanje aho izire onka turebere ikibakweta transformation umuro kimwechona abo kuba na Bishop nko mushabire ebiro bitaro byahare nambira ngo mugenwari nyenda ije ayegese abakozi banje ba managers uko kubaza kwebembera abantu okabasya abahanguzi gonka urukore bintu ebyo kushemeza ruhanga aha mukorogo Bishop Twinomujo natireho abaronde bitanye 12 emikono uko batasi umwigana rya Kristo umuganda bakaza bakurista yo mu district y'Isingiro abarwegitiro mu kibini cya Uganda Christian Women Fellowship basimire kanisa ya Uganda abo kubatandikiraho kibineki babigambira buririya ne ruteraho RDC wa Kagadi abirata yayire kanisa yakajaho iwe ebyo kigande mu shome itwabare baferiro mu yebyo ninga babire baferire mu yokushisha byanyu ego no mukutashagwa kw'ibiryanyu utashagwa kingambo mbiru kushara utashagwa Ruhanga kabahindura ababurire Ruhanga kabahindura ababurire okutonda kwaburizo barahanga kabahindura ababurire Eshini mwebale kanisa ya Uganda tutereze kintu eki Eshini ora wahitire Bishop Mutsime numwebale kutwikintu kirungi omuntu akazo kwaferayo afera yareba abandi barabaho dera bakazi bamazazi barabaho dera ense tabuka dera shoti botokumanya Ruhanga dera shoti mukamasime kigamba nayo buryo mwene kitabo ki cyandikiraho iri yakoze kandi n'abandikirwe ebyo bikaba n'ibyomeserezo somo okomesereza no kumanya omuntu kwemerera akagambo kibari kweta bwino akagira teki ni wakikozire ntabwo kumanya ngo gakora gakutera n'ikishani reba n'ikindi cyoreka ngo gakora atoko niko komesereza konka yarukuramo bwana
naniyebuza w'ishemwe naniyebuza urwabo rurukwemesereza rwakukiremo atekereje ikibazo cyawe kaje kurebera amakagitu tuhamboye ingumisho z'abantu tubecho kurebera no community umuntu karakubwana abanyato no mukazo mu kristali kino ko ijo mu kristali bakoterana n'abantu bawe kino ko ijo mu mukazo mu kristali urukurete para ntagatiye bina ahabo kuba kakozere timu yo muri saba ikoni kugenda tutayirana echaha mutabi batiyizire umakamba ari umugisha wo kuganira twabishimiye kuba kugamba RDC ruteraho bitashabira abashije kurekeraho umuze gwo kurekurura bakaze dini bitashabira abashije kurekeraho umuze gwo kurekurura bakaze dini n'amaramezo bo bakaba bamabara mazaka nisa zamba okustayo namwe ona nobona emzino simba akurutromo nziramu tokumanya kanisa no kustayo abantu mazaka nisa wabanazo mipira hata na mali yu orero bashisho kubacha mukora gatera munga hatu wamukate tina chihei Gasha kwa Abraham Muganzi na Ruth Nwamanya.